Gweeb, Falter was Jack, Fóna Momish, Cain Chuile, the boys of Wexford, Aint. Seo Lína Hain. Hain do tree. Cain Cui Ainamish Lína Hain. Well, in Cade word na DG Keller. An Darna Rod na go Jane Midjon A. She's and Styra came or came go G and D. So A G F E D. An Tree Rod na go layman image sis go D ord. Agus an sin Jane image maller through in Amera go G E ord. Agus an sin Jane image maller through in Amera reached go G D ord reached. Keller. So D E D. Nish, an féidir níd sin gléir chuir le céile. Hain do. D G. She's an Styra. A G F E D. Limsis go D E D. D. Malartí. E. Malartí. D. Mahu. Nish, frosa do. Hain do tree. Cain Chui an Ainamish frosa do. Well, tas ní minter sí nádartha. Ceirlóir, Jane mis a sí nádartha leis an méir lachlúdithe. Gom leis an méir lachlúdú an pile, ceirlóir. Agus an sin. C B G. So trí nóta sin in ní céile, ceirlóir. Beidir go dastóg beag an chhlaachtas meisir sin Máirseáil an sí nádartha. Sí nádartha B G. An sin támuid chun she's an Styra reached. O B go E an uair seo. B A G F E. An mana matriachtas an gáir sin le céile? Ein do. C B G B A G F E. Mahu. Nis Jane Mish frosa hain agus frosa do. Hain do. D G. She's an Sarah. A G F E D. Limsus D E D. C B G B A G F E. How? Seo frosa tree. Hain do. An ahíonn si bhéin rud faoi frosa trí. Tá sé dúrach mar ggéine le frosa hain seachas an chéad nóta. Frosa hain ná D G A G she's an Styra is go D E D. Frosa trí ná F G A G F E D D E D. Mar sin tá frosa trí mór an arolalasat. Seachas go gaid cleachta dhéanamh an F G. An image sin nish. Ein do. F G A G F E D D E D. Mahu. Nish ceir frí frosa hain do agus trí. Hain do trí. D G A G F E D D E D. C B G B A G F E. Frosa tree. F G A G F E D D E D. Mahu. Cén chuma atá Lína Chathair Mastiff. Ein do tree. Agus cén chuí a hainimiid frosa chathair. Well, sé anachas le frosa dó. Tosnaíonn sé sí nádartha agus ag dul bí.
An sin aithríonn sé beag an, chéin sé go é an uair seo. Mar sin, mullen cinnéanamid beag an cleachta ar an trí nóta sin is. 1, 2. C nádar a B A agus ríist. C nádar a B A agus bhháin eile. C nádar a B A. An uair hána ar bhí mar déana lína dó humor sí san sar. An uair seo Thomas can dul sús an sar. Ceirlóir. So tasníimiid ar an G agus chainimiid G sús go D ord. G A B C nádar D. Ceirlóir. An manamid dúirt tas an gá chuid sin le chéile. 1, 2. C nádar B A nis G. G A B C nádar D ord. Maithú. Banamid dúirt as lína hain go cahar. 1, 2. D G A G F E D D E D C nádar C B G B A G F E lína trí. F G A G F E D D E D C nádar C B A Susan Sarah G A B C D. Maithú. Agus san is céir de Harlín. É frása cuaig seo céir de Harlín. 1, 2. Lína cuaig sé an chud is deacra den ún ar fad. Mar sin bí deas letain agus bí ainach letain agus tuig fólam seo. Ceirlóir? Tá 3 chuid beagán. An chéad chuid beag ná. D ord E C nádar Baníocht sin. 1, 2. D ord E C nádar Déan sin cúplóir mar tá sé anna gheacair. Inis an darna rud tá a déanamh ná G ord E ord. So déan sin cúplóir. 1, 2. G ord E ord. Ceirlóir? Nis déanamid an gá chuid sin le chéile. Ready? Agus Rylin. D E C nádar G E. Inis beidir go thugta finear go sé deachar dul ón C nádar go G G ord. Mátá sin ag cúplóir lomnis. Tusa. 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 Tusa an go sé beag an níos lí finis maithú. Ceirlóir. Níor samas dul a raigidí an 3 nóta dearna atá cuasa céasca. Déanamid D ord C nádar B. Ceirlóir. Déana sin. Agus D ord C nádar B. Níos banamid dúirt as an 3 chuid go léir le chéile. Ceirlóir. So tasnamid ar D ord. 1, 2. D E C nádar níos léimsús G E nis 3 nóta dearnach. D C B. Maithú. Inis samad cnéir tmáinteas frása cahar agus frása cuaig. Tin sé mar seo. 1, 2. C B A G A B C D. Fanar an D line lína cuaig. D E C nádar G E D C B. Maithú. Níos banna dúirt as frása sé. 1, 2, 3. Ála éasca. Cén chuí a hainimid frása sé an frása ála éasca sin. Well, tasníimiid ar D ord an sin téanmid síos an sara go G agus an sin léimeid síos go E. Ceirlóir? 1, 2. D C nádar B A G léim síos go E. E
agus sinné. Inis déanaid lína cuaig agus lína sé le chéile. Ceirtar? Tasní me dear an D ord ceirtar. 1, 2. D, E, C, G, E, D, C, B, D, C, B, A, G, E. Maithú. Céirt bhí lína a cahar cuaig sé a riála chéile. Tá muid gan tosú an C. 1, 2. C, B, A, G, A, B, C, D. Nis lína cuaig. D, E, C, G, E, D, C, B. Lína sé. D, C, B, A, G, E. Maithú. Agus seo lína 7. 1, 2. An aithnín tú é sin? Tású an gnáithín. Sé sin lína 3. Mar sin, céird faoi lína 5 sé agus 7 a dhéanamh. Ceirtar? So lína 5 seán áte aíonn sé ord agus seán chuid is deacair. Tasníonn meid ar an D ord. 1, 2. D, E, C, G, E, D, C, B, D, C, B, A, G, E. Nis sé lína 7 nó lína 3. Mars fear anar. 1, 2. F, G, A, G, F, E, D, D, E, D. Maithú as of teacho fada le seo. Maithú. Agus seo frása 8. 1, 2. Agus cén chuí a hainimiid frása 8. Well, tá sé annach hosal le frása 2. An chuoine an cean sin a hosnín le C, B, G agus an sin síos an staire ó B go E. Inis tá muid cin rud ag an anchos leis sin dhéanamh. Tasnamid le C, B, G agus an sin muid síos an staire ó B go F. B, A, G, F agus an sin casamid timpeall ar an staire agus muid sús céim amháin go G. G. Céirt faoi é sin a dhéanamh lomanis. 1, 2. C, B, G, B, A, G, F, G. Agus sin é! Tá frása dearnach fólamad. Whoop whoop. Maithú. Inis, céirt faoi iarchthaint as lína 5 sé 7 agus 8 go léir le chéile. Tás nóid leis an D ord. 1, 2. D, E, C, G, E, D, C, B, D, C, B, A, G, E. Lína 7. F, G, A, G, F, E, D, D, E, D. Lína 8. C, B, G, B, A, G, F, G. Maithú. Banamid iarachtas an rud ar fad leis na litricha árán. 1, 2, 3. D, G, A, G, F, E, D, D, E, D, C, B, G, B, A, G, F, E. F, G, A, G, F, E, D, D, E, D, C, B, A, G, A, B, C, D, D, E, C, G, E, D, C, B,
D, C, B, A, G, E, F, G, H, E, F, E, D, D, E, D, C, B, G, B, A, G, F, G. Mahu.